Nana Sam will to see me move Mosahine and now on end of Massimo Mumbai. Then I am a Mekwaja Walker Grantina, Santia Trasso. You ever heard Nana who says, why are what they call a grano? It's you who Santia, Elfosa, and now, Abbey. Bafosman Quania Bafosman Quanabano. Again, and then you go to who's up, but I need a couple of Jamona. Then you brille. Bafosman Quana Tinisoro. I had it. I do the idea. Bafona road is so wow. Bafo Domini. Bafosman Quadio. And you better say. And you better cry. Bafo nothing is one. Bafo Kafra. Bienvenue. Bafo wa bamemo. Oine piao. Edio. Enada ye ni posu ofie hakura. Akase. Amamra ni amani na ye aduma fie ha. Yaka amamra ye mu a ana amani ye mu niema edinema e kotu fie ha ni nyina aka bomu a ana ya amamre ti amani asa adumutuo ana kasa abete ko besko ni nyina aka amamre amani ho ka bomu a ebe ya amamre ana no de di asana Santi wejina ye na no e kwa ko he na ni achi ye ko na ho fa woni ye di nkra no Santi nyina ye ko he na di nkra na se dia ye ni se enale nyina woni baku a ye do omoba enye obi na ho kwa se oba ha ne efiri kyina ko no se ya hyehyɛ ekɔpo ne ya wada ye di ya we twato no Santi wejina ye Santi ye ko he na ho fe ena ho sesi a ɔde kwa akura no Santi wanyina ɛyɛ die wura fie hɔ ye kɔma ye nana ye ko jam no na wakɔ akura medika ka jam sɛ nana wo nana kɔkura etina na kɔ akura nana no ko jana kwa ye amana kɔ ɛno tina ho Santi wanyina na bakata bibi sɛ esi ane ehu amamre ne amamre ye mu a ɛna amane ne ye mu niema enti adwom toɔ kasa eduotuo asa eni akomni nyina kabomu a na ya mamre ano na hunu wa ha no enti na hama wo mo amo atu ma ha nanso se na ya muso wo ko na ya ti pete kwa wa yi ti pate kwa ta ko ki se mo ha mana roma ya banka akrama ya ma yo suma no ejira tenten no hebata kari no ai agadawo na ejira tenten no na agadawo na ejira tenten no ai aha bosom no na wo okonfa wo jira wo yi ena no asa bana be kom no eti ha eja ya agura sa ma agadawo na ejira tenten no na me twasa gada na ba wo so ho asa na free ha ebisa dwumadi a medi na edo so ye pa na so so ta from medical ma hu say of anu bi ti na ba nya agro
obo bo ma sa dia ma mra trase bia o afena agura samaga da una ka sa tia si dwom woja honi ada ba wo jiri ha nya saketwa na ene mo ma se bra wo si dwom nu o tie mo ma konfo ketwa ni nyina pa ba bi fa ye se da wi ate do wo be si fo mo osuma wo bi afri wo wo si fo mo didi na na mo ni yo na mo wa sa tantimen wonyam biasa na side yes ani subire wo so dia ene na wa wo sempa o woni ahwane a aba de so be twa ho sa na so hia bibi yo na me ade ne ma bre no odi asa na ekono makasa bosu bia won konfo na bosu bia wo se de sisa ade so bosu no ane di jaho esasi kobi na yehu se o tia bai na wa frey Elijah Jalibi oboja asana susuma sane amana tia da bai o frey Elijah Jalibi je Elijah mo frey bi na o frey na pia o monija abusia bobo jumu ye Kumasi Cultural Center for bitia ko katia he omani mi ase dem ne tie yampa asem si Cultural Center yampa sa ya mamre fie fo ya nwaka the Cultural Center mamre ti ne tuo da so si he man sia dia na Cultural Center for no musaka dom dendende mi ya bna bo nyum ya nyum akasia dia ti je dia ti se mu dia sa me nyamre na Cultural Center for ni amre dia sa so fa mi ne per fo dia je wotro vamos lá money ha mama mrefe dia Cultural Center for kuni ni pasa tunta mrefe dia na wanyeni ada jo kutoka mensia ana jama mraso ana mamra mana Cultural Center for hoya mamrefe asem si mensia dia na mamra for dia nsaka yesi yesa so de nene ba raba je benia ya homi kusu ya setini je ya muna ho dia sa amaka wa hima na hima so so dia sa be kuni pasa nanan microphone eguso eya mo tesere mo yanje kompa ya na microphone diasa para na obano nana tia si dwom nana na wana bi na neba
abeko so man chef kesem bia akra ba je bia ma mo aso ate se de mo anya da je ma mo nyina mo ba ya nke nye ye mo twan yen ye be mo ate de koso bia ma beto me ma kanti anwa mo ha na me pese no bedi komo kakra pani wada uruma na wada uruma fa chame ade kura wi ni di se ba ya enchirima be hu ade kuro nti bodi chira me aban de ekuo no nyina de nkofe otumfuo nkofe ekuo nyina ha nyina ya otumfuo nkofie nkofe yo na wada uruma ka de nkofe otumfuo nkofa ase ne sei otumfuo nkofe ye men a otumfuo ye sabisikaja adwapade a bibia otumfuo ye bia no eka ho bie ye de som ye wura ya asantema ye japade kase ene otumfuo nkofe ye men nti bibia ohene ye bia ye kwa eka ho bie awada oma metise na mo bobie na ne bono na eka sema na anu ase mu humu mframa saa da biye humu saa nse me ye kura no me so me beje na me nkola yi de ka asem na me so me pese bisomu na ohunu se me so minimu ye na sei na tie ye de ka asem de kire de oti ase eti na bio a obaka se ya bono po da bi ye de kan se asamati asantemam yewura ye nyina ye ma me da fom enti ya awre chichire nwom no ye to se awisia jesu na wowu efiri tete ene bai enti no na wote se ye de ka eho asem no ana ne esi afomfo chidi mesa wada woro man se be wo mu a enchiri menti mo hu kakra ma ya tie se da wo kan ese ne sa na ya tumira tie si wada woro ma wo de tie obi mo no me na mu hum kakra na santema nyina anti Ahine piao na na santima dasi wada ma de kura wi ya friend say wada ma me tiro friend emna wada fa kire ye ni ahwe aha yo wada ma wo say friend say ma cho emna na ka say emna eyede na yede wada ma emna de ya sante mem ha de hu se emna ya de a eye ade a ye de bla sante hene ho tete no emwa huriye ene awansana ne memna ne nieme bi eye na nwe so mo bana ye nhwe se yewura se be kotoko hene kro bi asante kotoko hene tumfo se tu abi o ye nhwe se ne wode ne nsa bepra tinananom eye ne se bibi ba ye de emna ena ekuja saade no e de firi ho nti ye de bra sante hene ho friend emna ne hu se eyotiko koso dia ade pra opani hu nana hu ene emna no edobe hu no mna na chese se be enya kwada ade yo ara mna ade pa de sei e ba to ye friend me baafo amo osuma himfi ha ya ane je wo so mi ko no man ka bi enya uzu di ni sei me de mensa bonsu wada woro ma emna yi ekura pa na azu kura bi ana se uzu adwuma sebe ode sumo otiko koso no wada woro ma ye nyina foku ba kuma ye nyina wa ye besum yewura otiko koso asante madam wase pa ya badro nyina ye na no akonfo no aso ye nam da so ni nam yi aye namu na hene piao yegusua malika ka se akom e ka sante amane ne amamre ho edomo so ya ne nam ye be fa madrei na na kwaku munsam ne foni na wa ha ibe dua nya nuru ha enti yegusua de baba bia e ma mo ho no
na no de di asa no e ma ne mema pere ni kwada akomu gwa hodo said that Atema Mretia no bosom bia wodidi ye wote gare ye wo de keka ho kopodum nyaane na mu na konfo bia ne kwa faso awasa ba jire ha so konfo kase ba bi di asa wa ha enya sapketo akura na so en dia dre eno kure asante o mamre ye ka mamre dia na ya asante se ro ba ka siasi wusuru ho na wodi asa anokre santo amamre nana piao akomna ni ejina mu ye ene nana no akomfo ene ho asabre yasa po ye ne mu a ye koso ha bia me fa kamemo ye koso ha bia me fa kamemo Abato konfo be ma bi wa na me da hunu konfo watade entumasa wo mu noso ye wura yi erode ntuma edi arabai wa ha no odi asa ni nyina aka amamre ho akom na no nam no piao Ghana mama mwadawro mamunchi na akraba jebi ya namba nsia nyansa posi wa wanti mi abaran ha ho na ya wa se ye panye kwa tofo ma mefa ofie atu awu dendenden enti mu hwe sabrei me hu mi ama no bi wa de di ka hu se wo mu bo atuo mu pa wo tutuo ka se nkura no kwa ma wo mu muri atuo mu na be bisa wondi eni ba bia wo fire ma mwadawro ma wudi ni sei ba to me di fosia fosia wo fire grandpa ba me na betu yo akwam owo akwam fekuo ba cha asafu akwam oni ni Kumasi dikro oni ni Kumasi fekuo dikro asafu akwam na Kumasi dikro ada wo ma na to every asafu akwam tuntu ene dano asafu akwam na tuntu na dano eya asafu Kwame Akorua na betu ene daase ni tuntu ena ne nkrofo ne Oni to wada uru magana ni hona wotu ana wanu asia na wotu bacha ya ni asia ne yeto bacha ka amade ho bacha asafu akwam ana se ni mu be yedu edinachi a ono na mra otumfo ko akon mra na yi na tudro sign asafu akwam ene obenya abi eti na omoka se asafu ayi Akorua na tuwa mkrasa hula enye na tudro akeze akowa tudro sana nya akowa ntwam ayo ene watra me befukro yesa tudro sana nya akowa ntwam ebra tudro ehu kwa atwe ma ye no asafa akowa ho ne nya bi ayo ene asafa akowa santimanda na braje wada urba uzuri ni se Medi kwa kupoku yo kwagu wada uru ma mai wa na achira mutu eto ana se wo mum na achira wo baje ya batu ya nanam no mo dikri akọ amaye je ya safu akom tutu hin ani ye nya ye di achi je amamra ye nya nanam ari sum ye no ye di sum ye ntiam ya ri cham tete ja akuma afru mi abedu fe ba mponyam champion kwasi don kwasi protiam manwa ade ni metifin Pripin kintin panin mo fra so no otua de fotam je fa kodi abrani mo se ofo subma na ponyam wa fa kra man fa ba dia no otu ajaba ya o
bema nti wada roma adwa bo ase atrese na de di ka your friend say wada roma ade ekura me your friend atenteben ya de be na ye atenteben ye de empempro na okọ baabi a ye kwaye mu anase okọ baabi nsuo a sa empempro bi na abehu se fifi on empempro na eja ye nanam ehwe omunya nsam ne omunim die mu omode ye sa aben ya bo de nyina emfiri chana empempro da nsuo hu empempro ye yo na da roma de obo ye no na said esibo ye no adwuma na ase mara ne mpese wo de wano ka na se wo na afemu ye hu said ye wo kan na no ane nam so yi sani usi kan sa pepepe mrani a ye de sa ye yahemfo ene titru so hima samre odafo mu yi ena samre na ese bo ntenteben no na mpo mre odafo mu e kire bibi se asanteman ahwerade na anwuma ebo na ase nsem ati na ye mpanyin nsem a eye ya kruchire ena ye kan ba na na ama na aba no dodo na ye nim tie nwuan se obeti anse ebo no radio so pele no kan bi ba won nsem ye kan na nsem ye kan ni oso okumanyini aha okumanyini ye de aburo koma asase ayi ni son de wo ho asem ne ye kan sa pepepe ye de onipa koma asase afa no kora ai sa pepepe asase do frupe ni asase do frupe fo ye de ade be dua fo mo wa ne pie nipa kwa de waje ne kwa na asase afa no kora Mwamu we chese nipa yensa hwe mwamu na ben we na mena na bi TV oti kasafoni bi hu oti se boy o se ha ye be se yire no ma hu se ne na mafo ba o mo sisi ya so ye nka se pama mretie madawroma sebe ebi ko na bi ba entie ye mieni age amana ka ho ne nkra na ba o mo aba beto ya nya nsa enye ye dikara che madawroma ehi na wo wa hye ye wo ambacho eja ye free baby ni ebewie baby culture center na eja ye nyina ye free ho ana asa honum na ye nyina eje ntete sa nti honum na say me wa me ye adwuma ba mete atasoma so yo culture center waje ama waje dom ye da culture center fo ase ni pa twem ko ho fie ho ye kai wo mu a emenim ko bi emu ni ba da so sa culture center fo ya da mo ase se mo kire ya mamre ni ensuesua obi atwem ho a onya no ko asini baby so ede sebe bona brato aso na no madawroma ye da mo asese mo mamre fie atena ase be ma santema da ase me da ase bia se de ya da so no mepese na dawroma no wase bibia che nana ma chen madawroma udi di sei nana konfo badu na no dawroma ukom musum ben bacho me kom krefi oba kremmo na mosi na eswaya Madawroma. Nana ye dase. Madawroma matite okura dibre foforo dibre be ne kura wo. Yo me na konfo fiesa wanya ne ba bi ko. Ma bere watia. Owu ya no me na besi na nan. Madawroma eno so no. Sanse reje konfo hima na fiesa. Leke se asante memu ha akonfo hima akonya na wudie. Nana afiesa no kom wo hin. Ni chamso yo kumasi yampe na no dawroma na tini abo Abuja yo abusi afo Ghana de mama santeman eye asanteman mu ha ya konfo hima enamne ne kasa ye na na makasa da aje ni swa ye bunu kakra se ba ye beso obia so enti yesi ya na mde mamu no ada mo ase mu nkoso an ye mremo ya da mo ase o makasa pane kwa to fi ha akraba je bi mema mo aso ate wo hwe opani on te ponko isu a nana kwaku bonsam na kaza na si fom fi hai ejire magade no fi ha nya beta sa o etu edi ahi ni e ma akoso mamre ni amane wo fi ha no enya le ketwa ekra ba hwe nana kwaku bonsam ena o afidesu sesei ai do mo twa no ho ahia no ai sika ni otubigu ha na dede baba ha dodo ene ya ni abre enti ene de ya so atoro se manu tusika watu ba ko pede aka yesi esre no branche na fe ombefu afane mama dede aba ha ene ama na gya ayo tukakuru sam na abasere kro no ai enti ni ebube ne bre ben se si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kro ni mu a wase wadoro sra
panyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mo gyabmo ne mu hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapɔ aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa Madawro Mountuma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame sebedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ kofi nro ne yɛ aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya